it's been going on for a very, very long time, where the deputy president has been ill. And it's a real concern as a colleague also that we do not get proper communication on with the whereabouts of the deputy president. Kulombuzo ubangele umcebisi kasekela mongameli ePhalamende asikhusele isigqibo sikasekela mongameli sokungabonakali nangotshengele ePhalamende kule veki apho ebelindeleke ukuba azokuphendula imibuzo yamalungu ePhalamende. The deputy president wanted to come this week to answer. Actually, he was ready to come and answer questions. Medical advice said he must just wait a bit. Must the deputy president defy medical advice in terms of him so that he can actually deal with the public outcry? Umcebisi kasekela mongameli ukwathe loka Mabuza akakho sibhedlele. He talks, he's walking and about, but that does not mean that if the medical team say you must be off, we create an impression that the president is in ICU. It's not in ICU. Ngoku iPhalamende iza kuqwalasela ezinye iziphakamiso malunga noma kwenzeke xa uMongameli okanye isekela lakhe bengakwazi ukuvela ngenqu ePhalamende bazokuphendula imibuzo. Ezinye zeziphakamiso ziquka ukuguqulwa kwempendulo zomlomo zibe zimpendulo ezibhaliweyo. uMongameli yena ulindeleke ukuba vele ePhalamende kwiveki ezayo azokuphendula uthotho lwemibuzo yamalungu ePhalamende. Vuyani Green wendaba ze SABC ePhalamende Kapa.